Kasoka jela kalarai bahkan pleno yaki yotoyo kibadan haki interstate bat ke international border. Ubak persatuan song sembut menteri rang bah jela ula pentip balawatha yaki deputy commissioner jong kini ke district bakin pet binya halor kini kakam bat pentin biang yaki SOP nak benta ke cingpli yaki ni ki yotoyo. Kumba pilayatip balak bun teli ki benai. Ngi khang yaki tu ki yeu ki hat ki bejulong sisin sitayo. Kebengi ong ki weekly market. Kaba baros katang lakhang kiba don hakine ki border bat ka Assam lani kiba don bat ka border ka bengi ong ka international border bat ka Bangladesh menta ka skingi sim ya karai ba yakine ki weekly market lani ki weekly hak kiba ju don baros kata bat kiba ju Syong yau baru sekata, banang ni syakmat, ngin syak ba kin pleno, batru ban sedang, ban trekam no, kum bajulong mensua. Bajakan ni, ngin sa isu yuko order, syak baru ki deputy commissioners, akaba kin pentrekam ru, ya kitu ki SOPs, kat kum kajing idon kam na kawi kapor sa kawi kapor but katkum ka notification ka ba ka health department ka issue na kawi kapor sa kawi kapor